Upravo vidimo i Adama Baumana, osvajača evropskih i svetskih medalja. Reprezentativac Mađarske. Nadamo se da ćemo pomrsiti od računa da ćemo moći Ljubodar Krstić da dođe do pobjede i zaista donese bitnu pobjedu u ovom trenutku za našu selekciju. Ljubodar Krstić, Power klub Šabac, ali sada naravno u svojstvu reprezentativca Srbije. Višestruki šampion Srbije u kategoriji do 110 kg, osvajač Kupa Srbije. Kategorija do 110, čekamo početak duela. 5-5 je sada, zaista napeto. Još uvijek imaju problem da nameste hvat. Idemo u sudijsko nameštanje, nisu mogli da se dogovore Krstić i Bauman, tako da će morati sudija iz Bugarske da reaguje i da on namesti hvat Krstiću i Baumanu. Pukao ovde sad hvat, tako da idemo u strep meč ovde u prvoj rundi. Vidimo kako je na kraju kad je konačno sklopni hvat ipak pukao tokom borbe i gledamo sad strep meč. Već je strep meč, dosta sada dobar Krstić, 1-0 za Srbiju.
2 minuta odmora. Vidimo kako je sjajno ovde kontrirao, prvo taj napad Mađara, zaustavio ga i onda odlično izvukao. Druga runda, videli smo, koristio na kratko i čini mi se hladnu neku limenku. Krstić čisto da oporavi ruku koliko može. Tražio je, mislim, Krstić strep meč, ali Bauman odbio. Ali ono što prihvata je sudijsko nameštanje. Dva 0 za Krstića. Sjajan Krstić. Odbio je to njegov protivnik strep meč. Ali Krstić ga odlično sačekao ovde kad su namestili uz pomoć sudija, naravno, te ruke. I da vidimo, evo, odlično je otvorio kako je sudija dao znak. Pobeda i u drugoj rundi. Nadamo se da će i treća biti isto toliko uspešna i da će naša selekcija doći do prednosti od 6-5. Dobro, namestili šak jedan i drugi, kreće borba, sada konkretniji Bauman, ali ne da se ovde Krstić, mislim da je bio faul. Da. Prvi faul ovde za Baumana. Evo, gledamo sada ovde da skliznu tu lakat bio Baumanu. Evo ga sada Krstić, 3-0, pobjeda u ovom duelu. Odustaje Bauman, neće naredne runde. To je to, pobjeda za Krstića. Pobjeda za Krstića, 6-5 za našu selekciju. Sada je bitno da zadržimo prednost. Vidimo kako je došao Krstić. Vodi naša selekcija 6-5 i čeka nas poslednji duel. Branko Đurović protiv Roberta Nemeta. Konkurencija desne ruke u najtežoj kategoriji.